Left side. That's it. Yeah. Sin targachin in the losk me har aster kiet slach. This in AR-15 na hakamin show. Agus femi mira na helmi ho rieriche lish riechelo. Shall mar ho foskche escapche hasa han tail. She 3 puingealach orlich et ikke har na satche follows the heart. Kan door rein machine originele. She show she 3 puingealach around me. Ge show mar scapture sa hard. Show it na pillar na clach me. She PMC 223 Remington 55 grain full metal jacket. I guess some machine had kaltach. I guess in rota leave me. A stigon shin hier nog is haromi tolletje lower leave me. Nach een clue a hak hik een konne gunne a show nach hele homa die tuv puingealach. I guess machine hier me konne gunne ille. I guess show konne gerein me Hornady 223 Remington 55 grain FMG. Show short na the pillarin. I guess if I pick in the shop, I guess he should show on a target. She da puingealach kiet slach this a 55 grain FMG. She that me shackles so high. I guess well and rota hami a shidig she orly the liat etra carnes more it in the tail she orlach etra shina hami a shidig. I guess nura vami jinu nura vami loskig in a target shin ge kjashtaum losk me haraste liket slach. I guess hasho inchin of kutjoch show lish PMC va rein me puingealach a hun orly etra liket slach. I guess a la rein va buien pikken de sloe puingealach orly et carnes more et in the tail. Show lish na PMC I guess mar a horst me a kiet slach ha me a shilig orly. Tuvistoi Kjarnik mar show. Lish na tail. I guess lish na Hornadys. Show. Rein me in Sheriff Rut. I guess she puingealach. Etter na jich orly. Etter na jich tail. Ikke carnes more. I guess she picking the shar. I guess in Rut. Ba hami kiri orlach a kiet slach. And Rut yemes of Yakam she le orlach a carnes more etter na tail. So ha show nas more na hami kiri. An actually cannot konne gunne kudi mihin vi hele at kutrich futi de konne gunne fattenes puingealach jano sandaisho. She a hang barrel gunne piece fatte de vetalch. I guess nor a loskus to pella train ha tor krichen a dot train. I guess mar a gacheriches to na jiffer elementchen je nurcher acheriches to kri a varad. Nur a nieuw na chorachkarel
agad héin, ha choram agad glés miniteach a dhéanú gach páist dhéanúrachar. Seo pillar in a cheannic mi, pillar in sonlicte, agus ha clú mór ag na pillar sin an a puingealach. Agus cuiteoch cheannic mi pútar sonlicte, agus ha seo diantje an pútar seo ma son seo se gona a agam. Agus cuiteoch cheannic mi primers, agus ruta han a primer agam in seo. Ruta han a primer, sé kookpen de vitalch, agus ha piece pictus to spray aan. Sé seo an primer. Okay. Nor a losgus tu. Ha nater de prien, a bwolis an primer, sé kookpen en le pickendus to spray aan. Agus hitchens to spray na henne. Agus cudí na stataken a pútar ceart na henne. Agus sinne a hóisichas an pillar loscug. Agus in ruta ha mi a geno an drast ha pillar sonrikte agam, ha pútar sonrikte agam, ha primers agam. Agus yn achus sé cofiet de pútar a hacam rí churán, agus seo mar a nimi an glés a conan gona. An ruta ha mi a géno sé stre de pillaran. Ha mi a táiseach ag ficit a cóig poinge sia grains de pútar. Sé han an grain táis de chucham de pútar agus grain ha 6,000 grains an a pound. Agus coú sé seo bec an fisir man sin agus ha mi táiseach le ficit sa cóig agus ha mi a dul suas an óir sin go ficit sa cóig poinge cóig, ficit sa sia agus an óir sin ní mi ficit sa sia poinge cóig, ficit sa 6 agus ficit sa 6.5 agus ha gach iad na sa arste ha mi tocht súl ma ha córian ma ha sin cús gun ha cús conagán agus an rud cúteach a ha mi sidig sé puingealach agus an dáchas a hacam sé gun lorach mi táis de pútar a ha go mai puingealach als a gona agam. Oké, an rud a nimi an draste sé gun nimi un pillar díadachar son seachtain mar as in a gopur. Seo in rud a hacam son pillar in a dhéanú. So mi táiseach le slicke a falú a loscud údícin mar ha agus ha mi púta gamach an sean primer. Okay. Agus fi mi primer uur a churán. Seo primer uur. Seo an primer uur, ha sin goma coltach ríse fellerille ar ein mi mar ha seo just o'r i losgu an rwta ha i sé pútar agus pillar cudi mi pútar ille an agus okay. Per ar an agus an arwt yn imi sé táis i dhéanú
Gydji ho fat sa hai. Hanwrn ga y fi na sacha na da puingealach shia. Agus yn rwyd ysgadach ar san sin sé Femi yn conwg y fi cymysach o gol awn gynstoris fel ar gan sy'n magazine. Okay. Mae hai ro fata a JJ anach hai. Gyd y ciast y son y gol awn. Ham I gyn o jich pelar yn degach cwtwm. Agus y marach nyr y fys yn agam. Cwyd mi criach ydw sy'n wle, agus heid mi nôr sy'n gyn rhwn gwna, agus fiach I sy'n cymryd hasyn y dol. Wel, sawn ag o rhwn gwna hasyn y drasda, agus y pelerin, agam ar ein mi'n G, agus ha y hyd cwtwm dy ffwter, fi gyda coig, puingealach, agus ha jich, pelerin agam, agus had target hawl na sin, liket slat ar falaf, agus hisyn mar a hai goper. That one shot. Wel, cymryd yr ein mi. Cymryd yr ein mi. Okay. Wel, hasio na slua na orlich caillou. Arot. Iach I sin. Dit is de Shia grains. Yeah. But it's almost. There's more kick to that, right? Yeah, I was feeling all the black. Just below your other one. Yeah. But they're, I mean, they're always touching each other. Cymryd yr ein sin. E cwsnach yn drasda. Becyn car yn giamrydol. Wel, sial sio. Di sio Jake Pillar yn y hawn. Y siar, sy'n y habi ciri. Wel, hasio na siar na fac am rei, Tri castron o orlach am I smynio hwch. I gyda Shia puingealach grains in y ffwter. Agus gorwyg y sio lys na pillarin diadjan sa factory fan mi fain cadnas siar yn puingealach no yn puingealach so asyn y do asyn y coed becyn y siar ham I go misniach yn isht okay yn arwyd lle fi gyda Shia puingealach sy'n yn arwyd fi gyda Shia puingealach sy'n yn astret y fellarin. Okay, show hacking. Son fi gyda Shia puingealach grains dyn ffwter. Asyn becyn y sosgwtio nisht, becyn y scaptio. Han je mi keetjach smagert na chromi ho faidhfil sa va mi rein. Ach,
Hai ma coiú agus an arút sé a fiachini sé get a seach greens. Seo target arain mi o hiún collegiúg agus sé 1.3 orlach ag licket slach. Okay? Agus sé seo leis a conol gunnar seo 223 Remington, GNCD PMC bronze 55 grains. Okay, so she 1.3 orly de liat jich pillaren licket slat. Agus ha overaan skundar ein mi licket slat ha a prospect ha me kleachkig ha GNCD son 0.22 agus haines puingealach go hare ik licket slat ha Karen hours of a kid slap. I guess for me, Gidach son Jerevik Yano yen Conaguna heen. I guess good to be miskig a prospect als a hoosh. Okay, show around me a heat law in Doolach. I guess she unpuingealach orlich, jich, pillaren, licket slat, Jerev Shosha, Conaguna, PMC, 55 grain, FMJ, boat tail. Okay, as guess. Hai been fuse realich jilishin, ik kiet slat, I guess. Okay, haromi hotoli jilishin. Okay, an arut arain mi, kan ich mi Hornady, I guess. Factory loads, licket slot, at least, I guess say 1.8 or I show an Conaguna kjacht me dus an sin. I guess an traste has je toch zo is in de pillaren arain me heen in Jew 0.22 53 grain VMAX. Shit, show na pillaren. We gaan mee klaarkijken. Kijk eens. Show een poeter. We gaan mee klaarkijken. Kijk eens. Heet kutjem te voeter. Ho zich me le. Tickets a koik. Poinge koik grains. Die na voeter zijn. Kijk eens. Kun je ha 6 mile grains aan een pond. Okay, so because a coig, puingealach greens, I guess, shall araini orlach de liat. Okay, I guess hashin na shar na puingealach lish Conaguna haieno an a factory. Okay, orlach de liat. Okay, and na stre. De pillaren na goedjem she fikets a shia grains in footersen PLC 2 because I guess shall it a wien de pillaren she point shia koik cadna smore I guess ma chai tunes dluye the shin she had da filler of wool bickenas crìonadh I guess le na hoc pillaren na shar she puing tri hoon a hound I guess hami guma tolich okay lent noran pickets a shia puing a koik greens in footershin I guess she puing a hoc a hakam puing a hockers on the jich pillar and a hound, hai na soscoch inisht, hai na scapcha inisht. Okay? Len mioram. Pikets a shach greens. Okay? Hai na soscocha inisht. Puingealach koik. Okay? She puingealach koik orloch de liat. I guess hashin a shalton mar a barrel and a rifle. Hashin Karen Colta Gino Glass her string guitar, okay?
agus ha sin na jarabag lei sin agus haró mi toirt íte leis puingealach a bheit mi a féin leis a chun gúna a bheit diaint an a factory agus ach ha mi gomat toirt leis sin agus sin an cúnag a níimi picit sa sia grains an BLC-2 sin a níimi san an cúnag gúna go ríca seo agus ach ha mi riarach leis sin